Kinongelam jong ka Jantia National Council hapo kajingelam jong President uba Sambormi Lendo kilalet ban yakendo yo sembut menteri rangba ka jela uba snyau balang dhar kila bu ye kajing dawa baper ha ka baidei bat ki kam ye ka jak haput kajing sa teng ka yaw musyang ha juai bat kiwe ban nakaliang jong uba dhar ulakular ban le kat bala ban pen urlong yakini kajing dawa ki bedon kam ki badai hi na ka benta ka jai ban rew ha ka baidei bat ki kam khaput uba snyau balang dhar ulaong ban nakaliang jong ka सरकार कलादep ban pha hi thi shak सरकार असम ban penwan biang yakitu kishnong pnar ki badon ha ka block 1 bat menta ka सरकार ka dang ap ya ka jubab na kaliang jong ka सरकार असम ha ka baidei bat ka yaw musyang complex market pan ulaong ba uladep ban pha pe ya ka building halo ki iron post tada ki langlong ne em ban yo shna no ha ka baidei pat bat ka mini secretariat ha juai ulapan pau ba ka department lani katnat ka badei ban pe kalas dang ban penshna ya ka drawing jong ka building bat shen on sasdang ban shna no ulakular ru ban simkhia ba unbud din ha ka baidei bat ka residential school bat ka teachers training center ki badon ha east giant hill district bat unsa shong ban parkhat lang bat umentri ka jela ubadi MLA jong ka than uba kermen shila ban ya phliu jingmut halo kini ki kam nakaliang jong ka JNC kalaong bahaga ni ka jingya kendo bat uti usambot menteri rangba ka jela ulapan sngow bat ulakular ban simkhia ban le ya ka badon kam kumta ka seng ka ai ka jingya ro yu halo ka jinglong lakloi ban simkhia ya kimat ke bakerpang ba ka seng galapan sngow bat khamtam ki bala du ban ai ka jingshakri ba paka ya ki pai ba na ka benta ka jingmentoi jong ka than bat ka jela hi baro ka we Kawai kuna nondam kadang halar batu polusama hantam populasi dari distrik. Nama bisnya bagainya kadang kepor mobilnya yang सरकार ban retransfer ban panda ektekishnong pnar ki badan apa Assam supa Meghalaya. Telah kadang diputuskan telah diberi pada kadang ke सरकार Assam kalau ada ke सरकार Meghalaya. Kalau ada bantok ke सरकार Assam ban retransfer yang kita ki Shnong supa Meghalaya. Dari kepada saat tentang kadang ke सरकार Assam ban jubab yang kadang jing request juga सरकार Meghalaya. Saya kebaar bengila sekawai kemengerendam gila summit syau di PTCM dalam hal ini yang siapa kawai nak building complex ke bawah सरकार kalau shimya ka senjam atau mansnana nak building complex itu ada country berbagai bahasa sih dalam ketika ke yang siapa building complex ke dalam ke bahasa sakit ke duta dan kalian PTCM gila punar shimya kene kajisha kalian ke सरकार gila shimya maya kene Andai kerja atau banter suai gitu kita nak berang tumor lagi dah yang bantai yangaju yang itu kebanding ni kita bersinar dan kemudian hadi nanti ke सरकार kan selek ke badan kau berkebaan akhirnya kami berendam gila satu kita tahu ya ke memang ada apa ada buat ke MD1 dan kalian usia la play ya uneu mau nong ritmo haji dei bantai no ya kata ka mini secretariat integrated development complex about Jaya Hills dan ka dei bakane na kanya ko di DCM mula itu ini baka gam na isma kan sedang no banta kita katang ka DPR no apa di ta balai nila tharu show di DCM halor kawai ka residential school baka teachers training center kepada apa benda ya kini kita building ada pembiaran upar ke सरकार को keras. Kemudian itu mentah kita ki jaga ki usulok aku ki building jama undang bapak undang lagi. Tengi nak kita jomi ke Jantia National Council undang sini mila ekran baru diputuskan. Terulak-ular ini bakal meeting no. Akan kita yo pada ekran lo kene. Bakal du mila tahu lo ikilabia modern residential school. Nomor hau arajat katandai. Dan kalian pun lokal media kami ubah konvensional boleh ruka minister ulah play yang mau nongrim. Mereka pun menaruh ngimyoi ke dakesin bantai yang kemudian habaikan baru di PCM ulah itu ini bakal penting dong kena skim kena bakla juga central government bandai kontrak jadi ini kontraktor ki bana barmo bana Manipur lagi West State. Memang kan kisah juga iki bana wal lagi jaga lemah yang ini kita mau dan lagi ni kita ke projek yang sangat penting untuk kita. Ibu apa ki makai dan support Meghalaya support Jaya Hills. Dah kabeh ni berkata kami tahu ya kini public hearing lagi kita ni public meeting mah. Habis jingsa ke सरकार keladon kumi keladon upaya kita ke jingkmu. Andre yang mentahi mengenai itu perikran kita tidak
bu shai ka jing demand ka jongi intani ka jing sha ka tum ka guidelines jo ka jing tum report kila doni ka taru bagi shimya ka ta ka public vote wan ka voice vote ma mano ba ko ba ne Meghalaya le mano ba ko ba ne Assam tagi kerman skam ba ka sarkar kan la ek ba ka la